Ouais. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: ما يكره مع الجنازة ko aña kon waɗudugol e goyki. Si tawi woni no goyki kin ma fure on waɗama ka goyki ma ka balangaru, ko honɗum aña waɗegol fewndo ɗon. o yukrahu fil janazati al ityanu bi fi'lin min al af'ali al atiya. no aña wondude e goyki addugol golle e ɗi golleji aroji ɗo, waɗugol fewndo e goyki kin ɗi golleji ɗo. ara nun ɗum rafu sawti bi dhikrin aw qira'atin aw gayri dhalik, ko townugol hito mum, townugol hito townira ɗum hara ko jantagol inde Allah ma ko jangugol, woni ko alqur'ana, woni ko jangugol du'aji goo, ma ko wayitta wana noon. si tawi no ɗowtude fure on, townugol hito jangugol, janga yasin, ma janga cortewol, ma jantoragol inde Allah, inna kalimatu waɗen kalimatu tawhidi on, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. nokkel goɗo no waɗe ɓenna ko kalimatu tawhidi ɓe ɗowtirano, mande no surre hara ko ɗum wona e jangede ɗum ɗo no aña. qala ibnul mundir o maaki: rawayna an qays ibni ubadin, min fillike oɗo annahu qala wonde o wi'i kanko ko taabi'ijo ni: kana ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, woni no wondiɓe nelaɗo ɓen sahabaɓe makko ɓe yakrahuna hiɓe aña rafa sawti, townugol hito, inda halathin, ka piiji tati. en piiji tati sino waɗede fewndo ɗin ɗon piiji tati hiɓe añuno townugol hito. indal janais, ka goykiji, si tawi goyki kino ronda ma no surrede, hiɓe añuno townugol ɗon hito. wa inda dhikri, e fewndo jantagol inde Allah, townugol ɗon janto inde Allah, waɗa fondita. wa indal qitali, e fewndo hare, si nangodirama piiro, townugol ɗon kadi hito. fewndo ɗiɗo tati sahabaɓe nelaɗo no añuno townugol hito. ɗo ko kuuɗe ɗen, wona konguɗi ɗi. wa kariha Sa'id ibnu Musayyib wa Sa'id ibnu Jubairin wal Hasanu wan Nakhaiyu wa Ahmadu wa Ishaqu, ɓeɗo fof ɓe hawtiti ɓe añi qawlal qa'ili, konngol wi'owo khalfal janazati, ɓaawo fure, ɓaawo goyki, wi'ugol istawfiru lahu, insinanemo. ɓe añino goɗɗo wowlugol ɗum. qala al awza'iyu, imamu al awza'i o wi: bid'atun, ɗum ko bid'a de. goɗɗo awtena istawfiru limayitikum, allahumma ighfir lahu, allahumma ighfir lahu, allahumma ighfir lahu, hiɓe añino ɗum. qala Fudayl ibnu amrin, oɗo wi: bayna ibnu umar fi janazatin, tawi yo ibnu umar no kippi fi fure,
ilan tun o nani wi'owo yaqulu no wi'a o nani goɗɗo no wi'a istagfiru lahu insinanemo gafara llahu lahu yo allah yaafomo faqala ibnu umar wi la gafara llahu laka anta allah yaafomo a dibida on mbo wima ya wol ɗum ɗo istagfiru lahu gafara llahu lahu on mbo wima ya wi ɗum a ɓurnelaɗo andude to cippuɗa hakken ko mettimo o huɗimo wa qala nawawiyu imamu nawawi maki wa'lam andu anna sawaba andu ko hawri kon e ko ɗaɓɓa kon ko fiɗi kon ko woni goonga kon ko woni tigi kon ma kana alayhi salafu koko ɓe feƴƴunoɓe moƴƴuɓe wonno e mum kon mina sukuti immorde e deƴƴugol haala sayri fewndo yahugol ma aljanasati yaada e fure on fure on ƴettama ka o juulaɗo no naɓede ka berɗe ko yimɓe moƴƴuɓe wonno e mum kon ko ɗum hawrodiri e sawaba ɗulle koɓe fanku ɗum ananta hito e goto wona janngugol wona jantagol inde allah fala yurfa'u sawtum bi qira'atin hito townatake fi janngugol wala dhikrin wona jantagol inde allah wala gayrihima wona wowlugol goɗɗum ngo ko wona ɗiɗo ɗiɗi li annahu askanu li khatirihi sabu ɗum ɗo fankugol ngol ko ɗum ɓuri deeƴinde ɓernde neɗɗo on wonɗo e ɗowtude on wa ajma'u li fikrihi ko ɗum ɓuri moɓodirde kadi e miijo makko ngon harno fewti nokku ngotu fima yata'allagu bil janazati ko yowodiri e fi o fure wa huwa al matlubu fi hadha al hali ko ɗum wolle ko ɗaɓɓa e fewno ɗon koyo neɗɗo on yo haqqille makko ɗen deeƴi yo miijo makko ngon fof fewtu fi o fure ɗo on tigi waajito o tasko kankane hoore makko hara nanangol hitoji fa hada huwa alhaqu o wi ko ɗum ɗo woni goonga imamu nawawi maki ko ɗum ɗo woni goonga wala tagtarra bi kathrati ma yukhalifuhu wota ɗaynitor wota jamfitor ɗuɗugol lundiɓe ɗum ɗo ɓen yani fi kala waɗoɓe ɗum ɓen tawa ko yoɓe deƴƴu ɓorde ka fure on ƴetta ka juula ɗon haa tuma gayna surrede fes arta sonko ala wona janngugol wona jantagol inde allah fi kala jokkuɓe ɗum ɓen ko seeɗaɓe ɓurɓe ɗuuɗude ɓen no lundi ɗum o wiwta ɓen ɗuuɗuɓe ɗon ta ɗum ɗayne la yagurrannaka kathratul halikin wota ɗayne ɗuuɗugol halkotoɓe goonga annditake ɓay jokkuɓe ɗum ɓen no ɗuuɗi wi'a ɓeɗo ko goonga ɓe jokki puisque ɓe ɗuuɗi sina ɗum hara chinois ɓen ko jokki kon ko ɗum woni soɓe nam o wi amma ma yafaluhu ljahalatu amma ko woni e wadde ɗum kon ko watta ɗum kon majjuɓe ɓen aljahalatu jamu jahilin ɓe majjiyankoɓe majjuɓe ko ɓe watta kon min alqira'ati immorde e janngugol alqur'ana ala aljanazati e fure janngana ɗum fure bitamtiti tawano pooɗa fondita leeɗa janngana fure wa ikhraji lkalami an mawdi'ihi yaltina haala kan nokku no ka wallinira noon pooɗa ɓay sa pooɗi ɓuri ko pooɗete kon haraya ɓeydi karfeje fa haramum bil ijma'i o wi ɗum ɗo no harmi no fottana janngugol waɗa groupe fondita allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad pooɗa ma siko yasin siko ayatal kursi siko qul huwa llahu jannga leeɗa pooɗa ha yurmina ɗon ɗo o wi foppu no fottan ɗum ɗo wonde no harmi ko waɗi ittay ma'ana ko haala kam firayno ko naɓira firo wongo goo sawi gayril maghdubi alayhim sifan ɗum ɓe leeɗa no he ko woni wolde ɗo ko ɗum no wodi ka woni kono hunde sa andanda sikkayde ala
ɗum ɗon harmi ko waɗi ya itte haala kan e ma'ana muɗum naɓira ma'ana goɗɗo goo wali cheikhi muhammadi abdou fatwa fi raf'i alsawti bidicri o wiɗo cheikh mouhamadou abdou ne jogii fatwa fi townugol hito townirango jantagol inde allah e fewndo surrugol ma fewnde ɗowtugol fure on ka berɗe qala fiha o wowli o fatwa makko ɗo ɓawo landama ɗum ɗo o wi amma dicru jaharan amma jantagol inde allah feññina amamal janasati yeeso fure woni kaka fure on waali ɗon ara janga ɗon towna ma janto inde allah ɗon towna ma simo ronda o wi fa fil fathi ari ka fathul bari fi babil janais ka dambugal fi fureji no ton wi'ama yukrahu no haɗana no añana lil mashi wonande seppowo amamal janasati yeeso fure on no aña rafu sawti bidicri townugol hito mum jantagol inde allah heeduɓe yeeso ɓen ara ɓen awa waɗen kalimatu tawhid on no wiide noon nana la ilaha illa llahu la ilaha illa llah jokka ɗum fondita o wi ɗum hino aña o wi fa in arada an yadkura allaha falyadkurhu fi nafsihi si tawi noon o wonɗo e ɗowtude fure o faalama jantagol inde allah yo jantor inde allah hakkude makko e wonki makkin to yo sowndito hato jina townugol hito wa hada amru muhdathun o wi ɗum ɗo townugol hitoji ɗin e jantagol inde allah woni ko takbir woni ko tahlil woni ko kala wo konngol e jantagol inde allah towna ɗum o wi amru muhdathun ɗum ko hunde sincande fuɗɗande lam yakun ɗum wonano fi ahdi nabiyi sallllahu alayhi wa sallam fewndo nelaɗo wala ashabi wona fewndo sahaba makko ɓen ɗum wanno wala tabi'ina wona hay fewndo heedɗo ɗon ɓen kadi wala tabi'ihim wona hay hikkiɓe ɗon ɓe hadihi alqurun almufaddala qarnu nabiyi sallllahu alayhi wa sallam wa qarnu attabi'in wa qarnu tabi'i tabi'in si tawi noon gire ɗe nelaɗo maaki ko ɗeɗo ɓuri moƴƴude e mofte an ɗen ɓen waɗano dewal tangine nden enen en wawa wadde ɗum wonta dewal wonata dewal fewu fa huwa mimma yalzamu man'uhu o wi ɗum ɗo koko tawata no waɗɗi haɗugol ɗum ɗo ɗimmum ɗum e añaɗi ɗin an tuttaba binarin ko nde fure on jokkintinnirte yiite li anna dhalika min af'ali ljahiliyati sabu ɗum ko e golle majjiyanko ko ɓen waɗayno ɗum jokkintinna jolɓol qala ibnu mundir o maaki yukrahu dhalika aw yakrahu dhalika kullu man yuhfadu anhu min ahli lilmi no añi ɗum dendanalngal hunjaɓe e muɗum mandita e muɗum konnguɗi muɗum jomiraɓe gande no añi ka fure jokkintinne yiite qala albayhaqiyu bayhaqi o maaki wa fi wasiyati aishata ari e wasiyenen men aicha wa ubar tabni samiti e oɗo wa abi hurayrata e oɗo wa abi saidni alkhudri e oɗo wa asma'a binti abi bacrin e ɓeeɗo radiyallahu anhum yo allah weltano ɓe fof maɓɓe ɓeeɗo fof wasiike ɓe wi honɗum ɓe wi alla tutbi'uni binarin wota on jokkintinnan yiite si tawi mi woni fure hiɗon surroyde lam wa rawa ibnu maja fillike anna aba musa al ash'ari wonde oɗo hina hadarahu lmawtu sanga mayde arannomo qala o maaki o wasi o wi la tutbi'uni bimijmarin wota on jokkintinnan huɓɓirku yiite mijmar ala wasni mimbar ko ka cuurayi watte ɗon sunne waɗa hera ɗum hono waɗa ɓe waɗa toon kaaƴoy wulkoye ma yiite e kembuje ɓe waɗa ɗum cuurayi o wi tan waɗɗon cuurayi jokkintinnon mi dey qaalu ɓe wimo ɓay o wowli ɗum awa sami'ta fihi shay'an ene a nani e ɗum ɗon hunde mana a nani e maku nelaɗo ko yowdiri e ɗum qala nam o inni hihi min rasulillahi sallllahu alih w sallam ko e nelaɗo kadi mi itti ɗum mi naniri ɗum
oɗo batte wonti hadith cheikh albani maki ko hasanu himo moƴƴi fa in kana dafnu laylan so tawi surrugol ngol non ko nde e jemma wahtaju ila daw'in tawi ɓe haton jini e ndaygu fala ba'sa bihi ella ala ka ndaygu waɗe wona lampe huɓɓe fiyo ɓe yiwu ɓe anda ko honno ɓe lelnirtamo toon ko honno ɓe wattirta piide ko honno ɓe moƴƴinirta ɓay haray ko niwre wagadi rawa tirmidiyu an ibni abbasin imamu tirmidi o filli o itti abdoulah ibnu abbas wonde anna nabiya sallllahu alayhi wa sallam dahala qabran nelaɗo naati e qabru cippi ka qabru toon leylan jemma fa usrija lahu sirajun o huɓɓana lampu wa gala o wi'i hadis ibnu abbasin hadithun hasanun kanko tirmidi o wi o hadis mo ibnu abbas filliɗo ko hadis moƴƴo kono cheikh albani wi himo lo'i lakinna mawdi ashahidi minhu hasanu kono nokku ka seede on woni ɗon hino moƴƴi ka fa usrija lahu siraj o huɓɓana lampu bi mana nelaɗo hadis ɓuɗo sellude on nelaɗo tawama surrugol jemma lampu huɓɓa kono wonde ko kanko cippi ka qabru fi lelnugol mayɗo on ko ɗon la allah ko ɗon cheikh albani wi ɗum ɗon harana ko selli kono andama ɗo si tawi ko jemma hato jinama e huɓɓugol lampu ɗi lampuji meɗen lawnu ɗi tawata ko yiite watte ka wuyki fi yo huɓɓu ɗon ko konti ko yiite jokkintinna mayɗo ɗum ɗo ko saabu haaju ella ala kono waɗugol cuurayi waɗa e huɓɓir koye cuurayi waɗa kembuje tan huɓɓa yiite muɗum waɗa cuurayi oɗon fi yo uurin nokkeligoɓe waɗa e ɗum ha ɓe naɓa hay ka gabru ɓe waɗa fi yo cuurayi wonu ka gabru toon si ɓe itta noon ɓe wattama e ɗon ɗum waɗi piiji goɗɗi go hawniɗi si wolama sina a anndu a wiye ɓe ko ɗuɗuɓe haalani modi kono harano woodi ko ɗum noon woni ko haɗa ko tati on e haɗaɗi ɗin añaɗi ɗin qu'udul muttabi'i laha qabla an tudaa ala al ardi ko jokkuɗo fure on o jooɗagol ado fure on wallinede ka leydi qala al bukhariyu imam al bukhari o maaki man tabi'a janazatan mo jokkiti fure fala yaqudu o jooɗata ko dey hatta tudaa ha fure on walline an manakibi rijali itte e balaje worɓe ɓen fannin himo ronda jokkutuɗo nayo jooɗo so wallinama noon ka leydi aray on tumati ɓe wawi jooɗade fa in qa'ada o wisi on tigi jooɗike umira bil qiyami o yamirta yo immo fure on wallinaka to immo thumma rawa o fillitino kanko imamul bukhari an abi saidin al khudri o itte oɗo sahabajo nelaɗo an innabiyi sallllahu alih w sallam on noon itti e nelaɗo sallllahu alih w sallam gaala nelaɗo maki ida ra'aytumul janazata si on yii fure fa ɓuumu imme dar ɗum faman tabi'aha mo jokkiti fure on fala yaqudu wota o jooɗo hatta tudaa ha fure on walline oɗo hadis ko imamul bukhari fillimo wa ruwiya an saidin il makbari ittama e oɗo an abihi o itte ben makko qaala ben makko wi kunna min wonino fi janazatin meɗen e fi wattingol fure fa akhada abu hurairata radiallahu anhu biyadi marwana abu hurayra nangi jungo marwana ngon fa jalasa ɓe jooɗi qabla an tudaa ko adi fure on wallinede ka leydi fa jaa abu saidin al khudri fa jaa abu saidin al makbari oɗo abu said o ari radiallahu anhu fa akhada biyadi marwana o ari o nangi jungo marwana ibnu hakam ko goto e laaminoɓe madina fagala o wi ɓum immo fa wallahi mi wondiri allah lagadi alima gomɗino andi o faani ɗo ko abu hurayra hada ɗum ɗo fagadi lagadi alima hada gonɗi oɗa no andi anna nabiya wonde nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama nahana an dhalika nelaɗo haɗimen ɗum kanko abu hurayra nangu ɗum jungo ma ngon an ko alanɗo no gasanga anda kono kanko nanguɗo jungo ma on joɗɗini himo andi nelaɗo no haɗi men ɗum fagala abu hurayra on tumati abu hurayra wi sadaga yi ko gonga makko o gongi
رواه الحاكم أو باتك في الليمك حاكم النيسابوري. وزاد أبيدي أن مروان وند مروان ابن الحكم لما قال له أبو سعيد سانغ أبو سعيد وينو قم إمو قام وإمي ثم قال له أويمنو لما أقمتني كون إمي ندامي أبو هريرة نيلانغا إمي نيلا فذكر له الحديث أنتماتي أجنتني منو حديث دو wonde nulaaɗo sallllahu alih wa sallam no haɗayno jooɗagol ɗowtuɓe fure on wallinaaka. fa gala li abi hurayra o wi'ani abu hurayra fama mana'aka an tukhbirani ko on tumati marwan yilti noon wi en abu hurayra ko hanno yeetoɗami wonde ɗon ɗo wono haɗa. fa gala abu hurayra wi kunta imaman a woni kan woni almami fa jalasta a jooɗike fa jalasta min kadi mi jooɗi ɓay kan woni lanɗo on toolike menen kadi men tooli. wa hada madhabu akthari alsahabati wattabi'ina ko ɗum ɗo woni laawol ko ɓuri ɗurde kon e sahaba ɓen e heeduɓe ɗon ɓen wal ahnafi hanafiyankoɓe ɓen wal hanabilati hambaliyankoɓe ɓen wal awza'i imamu l awza'i wa ishaq ibnu rahuya kamɓe ko ni ɓe yaari ko wonde nayon tigi jooɗo fure on wallinaka. wa galati shafi'iyatu shafi'yankoɓe wi la yukrahu ljulusu li mushayyi'iha qabla wad'iha ala l ardi. shafi'yankoɓe wi haɗaka jooɗagol ɗowtuɗo fure on ado fure on wallinede ka leydi so on tigi attike o jooɗi ke na ella o wi haɗa añaka. wattafaquɓe fottani ala anna man taqaddama aljanazata wonde on wontuɗo yeeso goyki kin o hewtoy yeeso fala ba'sa an yajlisa qabla an tantahiya ilayhi ella alaka o jooɗoto ɗo e fure on hewtude ka woni ɗon on ti yehi attitoyke fure on tawa fure on siwa hewtu fure on no ka laawol ɓe wi no fottana wonde on tigi no wawi jooɗade ɗon ɗo e fure on yaltitude si fure on yaltitinnama on tumata noon o immo. qala tirmidiyu imamu tirmidi wi ruwiya fillama an badi ahli lilmi e yoga e joomiraɓe gande min ashabi nabii sallllahu alayhi wa sallam wa gayrihim immorde e wondiɓe nelaɗo e woɓɓe goo ɓe tawa wona wondiɓe nelaɗo won tabi'ina en annahum wonde kamɓe kanuɓe woni yataqaddamuna aljanazata heɓe attotono ɓe wontayno yeeso fure on wa yaquduna ɓe jooɗo qabla an tantahi ilayhim ko adi fure on hewtugol kaɓe woni ɗon. wa huwa qawlu shafii ko ɗum woni konngol imamu shafii kadi fa ida ja'at si tawi noon fure on ari wa huwa jalisum tawi neɗɗo on hino jooɗi lam yaqum laha o immanta ko fure on fi fure on ɓay o attoyke fure on o jooɗike ha fure on hewtinama o immata ko fi ɗum kanko ko ɗum o wi. wa an ahmada qala itama imam ahmadu o maaki in qama si on tigi immike ɓaawo fure on yaltintinnama lam aibuhu mi aybinta on tigi minnata a waɗi ko kaani. wa in qa'ada fala ba'sa so jooɗike ɗon kadi le o immaki ɗum kadi ella ala mana takhir simo faala immo so añi yo jooɗo imam ahmadu kañum koni o yaari. nayi on e añaaɗi ɗin waɗugol fi telenka fure alqiyamu laha indama tamurru ko immagol darano fure on sanga fure on feƴƴata ma feƴƴinte ka no sella askintingol golle ɗen e fure on ɗon wonare ko majaz no sella askintingol golle ɗen e wonɓe wadde ɓen tigi tigi ɗon ko haqiqa fure on feƴƴi o feƴƴinama kam. lima rawahu sabu ko filli ɗum ahmadu imam ahmadu an waqid ibni amrin ibni saad ibni muad o itti o ɗo qala o ɗo wi'i shahidtu janazatan fi bani salamata mi tawama goyki ma fure e golleñol banu salama fa qumtu mi immi mi dari ɓawo fure on no feƴƴinede fa gala li nafi ibnu jubayri oɗo nafi ibnu jubayr o wi immi ijlis jooɗo fa inni tabiti wonde min sa ukhbiruka mi yeetotoma mi fillantoma fi hada e ɗum ɗo bi sabtin hujja ko tabiti ɓeyna sigatun sabtun
yani ko hoolaɗo kadi konngol makko ko hujja sabtum wona wonɗo siga o woni sabtu mi yettama ɗum ɗo dalil hujja tigi tigi ɗulle jentito haddathani mahmoud bnu alhakimi الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول أودو محمود ابن الحاكم الزرقي ما زرقي وبي أنني علي بن أبي طالب نماك علي كون ماكي علي ماكي كان النبي نلعب الله ونين صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ونين ويامرين من إما قل درنو فري ثم جلس بعد ذلك رفت بعدهم وجودي وأمرنا بالجلوس ويامر من جوني ومن جود رواه مسلم ورواه مسلم بلفظ أودو حديث في الليمو إمام مسلم كونو كونغول كوني أردكانكو كإمام مسلم وي رأينا النبي ميين لا رسول الله عليه وسلم قام وإمك ودارك في فره فقلنا من كلمة من داري فقعد أنتمات وجود ويسو o yi fure o immaki o jooɗi faga adna men kadi min jooɗi yani ko fanɗo fil janasati e fure ɓe wi oɗo no imam muslim o fillorimo noon ko filliɗo on sahabajo on o wi ñande goo mi yi nelaɗo ɓay o hayni ke fure o immi o dari men fof min immi min dari ɗum jokkodiri ha to ñande goo o yi fure no feƴƴa o jooɗi o immaki minen kadi min jooɗi min immaki si tawi golle nelaɗo luutodiri koko sakkiti kon haray ko ɗum ɗon ko sakkiti kon haray ko ɗum ɗon ƴettete ko sakkiti kon haray monti ko atti kon ɓay ka sharia piiji ɗi no montodira ɗum ɗo no waɗi shar'ine yaha ha e nokku ɗum ɗon monte fes goɗɗum ngo adde qala tirmidiyu imamu tirmidi o maaki hadithu aliyin hasanun sahih o hadis mo ali filli ɗo wonde nelaɗo immino ɓe immi kono sakkitore nden o jooɗi o haɗi ɓe immagol o hadis on no moƴƴi mo selli kadi wa fihi arba'atu min attabi'ina ba'duhum an ba'din no e oɗo fillagol oɗo hadis tabi'iɓe nayo woɓɓe maɓɓe ƴetti e juuɗe woɓɓe ha hewtoy noon ali والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ومي قول لدن كو يدون دو وني يوغا جوميرا بغاندي كامبي كوني بي ييري كو وونده غول إمبانا غول فوري دون دو مونتانوما نو أنيا هاندي كادي غولي تري غول دون باي كو مونتا قال الشافعي إمام الشافعي وماكي وهذا أصح شيء في هذا الباب ومي كورنو بودي سيلو دي نغال دامبوغال دو مانا أنغال إمانا غول فوري أون هاندي كادي وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول وي أودو حديث دو حديث علي دو أودو منتي حديث أرنو هم بونو حديث أرنو إذا رأيتم الجنازة فقوموا سوي فري إمي دارو حديث أودو كان كدي كو سيلو دوغوي kono ɓaytum ko ɗum ɗa sakkiti sen andi ko sakkiti kon hara ko sakkiti ko monti ko atti kon si wawaka mottodirede hakkunde majji ɗi fof ɗi gollitire وقال أحمد إمام أحمد وماكي إن شاء قام سيونتينو فالا يو إمو وإن شاء لم يقوم سمو فالا وإما تاكو سايني كفوري سافالا جودو سافالا إمو واحتج أهجنو رلوندو سبينغلون تيجي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه وندي نلارو في الله ما يمكو أنه قام ثم قعد رفت وإمنوك رفت كرساك ساكتو أجودك وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم oɗo kadi ko ɗum ɗo ni o wiiri wono imam ahmad wiiri noon on tino suɓina hakkude immagol ma jooɗagol oɗo kadi ishaqa ibnu ibrahim na ishaqa ibnu rahuya ko ni kan kadi o wiiri wa wafaga ahmada wa ishaqa ibnu ibrahim ibnu rahuya wafagahuma wa wafaga ahmadu ووافق أحمد وإسحاق ابن حبيب كون كابن دو ألف وات بين إسحاق ابن حبيب إسحاق كفير وإسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية ابن حبيب من المالكية
وابن الماجشون وعبد الملك ابن الماجشون من المالكية جاء مالكي أنكم بيرو بتوتي إمام أحمد إسحاق وندي أنتي نسوبنا هكذا إما قول يانغال إما قول قال النووي إمام النووي أماكي والمختار كسباكم أن القيامة أن القيامة مستحب وندي إما قول درنو فريون وهينك فريون أدد نويدا وبه قال المتولي كدندو أو متولي ودو كرمكو جو كمالوجو جيادو شافعي ينكوبي وصاحب المذهب جو مذهب تيدونكو همبو شافعي إمام الشافعي قال ابن حزم وماكي ويستحب القيام نويدا إما نقول درنو للجنازة في فري إذا رآها المرء ندو هينك فري أنو أدد وإن كانت جنازة كافر حيث ننكو فري كافر حتى توضعها فري ولنا أو تخلفوا ما فري فجتا مؤجرا مباو فإن لم يكن سوء ما كنهم فلا حرج بيتين على دون باتي كونغول إمام أحمد نقول ko baytu imam ahmadu kanko wi'al ɗum ɗa no yiɗa ɗum ɗa yiɗaka o wi ɗum ɗa no dagi ɗum ɗa no dagi o ɗo wi ko imma gongol ɓuri moƴƴude kon so on tigi immaki haray o mara bakkato istadalla qa'iluna ko bil istihbab na qa'iluna al istihbaba al qa'iluna bil istihbab ɓe wiwɓe wonde no yiɗa imma gongol ɓe dallinori bima rawahu al jama'atu ko dental ngal filliti jeɗɗo ɓen ani ibn umar ɓe itti abdullah ibn umar ana amir ibn rabi'ata on ɗon itti kadi e amir ibn rabi'a sahabajo itti e sahabajo ani nabiyi on ɗon itti e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam qala nelaɗo maki ida ra'aytumul janazata son yii fure no ara no adde faqumu imme laha darani sabu fure on hatta tukhallifakum aw tuuda ha fure on feƴƴa on accira on ɓaawo ma o walline ka leydi so tawi ko haɗon o adda wali ahmada imam ahmad no filli kañum e riwaya wonde wa kana ibnu umar wonino ida ra'a janazatan so hayni ke fure gama o immoto o daro hatta to jawisahu ha fure on feƴƴamo accamo ɗon on tuma si fure on feƴƴi o jooɗo wa rawa al-bukhari wa muslimun ɓeyɗo ɓe fillike an sahal ibni hunayfin wa gays ibni sa'adin o ɓe filli e ɓeeɗo ɗiɗo sahal e gays annahuma wonde kamɓe ɗo kana ɓe wonino qa'idayni hiɓe jooɗi bil qadisiyati ka nde saare to nde qadisiya ɗum ko ca e iran ɓaawa udditama fa marru alayhima bi janazati ɓe rewni fure takko maɓɓe ɗon ɓaawo ɓe haynike fure on fagama ɓe immi ɓe dari faqila lahuma ɓe wi'ana innaha min ahli l ardi o fure ko yimɓe leydi ndin ɗo mana ko min ahli dimma ay min ahli dimma ko yimɓe na ɓe julɓe ko yimɓe leydi nta kamɓe ɓen ɗo ɗon ko farisiyankoɓe wonno ɗon na julɓe na ɗo na fure julɗo on immanike ɗo fure na fure julɗo faqala ɓe wi'i ɗum ko sahal ibnu hunayf e gays ibnu sa'ad ɓe inni ɓe jaabi inna rasulallahi tabiti wonde nulaɗo allah on marrat bihi janazatun fure rewino takko makko faqama o immi o dari ɓawo dari ke faqila lahu o wi'ana innaha janazatu yahudiyin ɗum ɗo ko fure alyahudijo ni mana a fota e manade o faqala nelaɗo jaabi ɓen ɗon awa laysat nafsan e oɗo kan na wonkini fi ko alyahudijo o jaɓano dina kono na wonkiki allah tagi idan kamɓe ɗo kadi si ɓe immanike oɗo fi kala no gasa ko rewaynoɗo yiite haray na ella na sabu makko ɓe immani ko sabu ko wonkiki ɗon wonki ko allah tagiki allah wariki ko teddingol allah golle makko ɗen ko ɗum ɓe immani walil bukhari imam al-bukhari no filli an abi layla o itti abi layla gas ibnu abi layla qala o maki ibnu abi layla min kibari tabi'in kana wona abi layla ko ibnu abi layla kana ibnu mas'ud wonino wa gays
e oɗo Qays ibn Sa'd fahin yaquman lil janazati ɓe immantono fure siɓe hayni ke fure no ara wal hikmatu fil qiyami o wi hikma on noon nafoore nden fi immanagol darano fure on ma jaa fi riwayati ahmada wa ibni hibbana wal hakimi koko ari ko ngi filla e ɓeeɗo min hadise abdullah ibn amrin marfu'an hadise mo abdullah ibn amr filli mo ɓanta ha yewtinaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wonde laaɗo maaki innama taqumuna andu ko immanto ɗon ko o fure idaman ko sabu mawningol lilladi yaqbidu nufusa o tamowo wonkiji warowo wonkiji ɗin ko fi mawningol ɗon wonɗon e immanade wona fi ndu ɓandu o fure ɗo wa laftu ibne hibban kongol ibne hibban angol kanko no o wiiri idaman lillahi alladi taala yaqbidu l arwaha ko immanto ɗon ko sabu mawningol allah on towuɗo tamowo pittali ɗin o allah taguɗo ki wonki warike ɗin siko ɗon haray julɗo kefere no fota telen gon sengo ɗum wo jumlatul qawli ani tigi tigi konngol ngol khulasa on inna al ulamaa tabiti wonde karama koɓe ikhtalafu fi hadi l masala ɓe yeɗodiri o masala ɗo faminhum no e maɓɓe man dhahaba ila al qawli bi karahati l qiyami lil janazati no wode maɓɓe yahuɓe yaari konngol wonde no aña daranagol fure wa minhum man dhahaba ila istihbabihi no woodi yaaruɓe kadi daga yiɗegol immanagol fure on wa minhum man ra'a takhyira bayna al fi'li wa tarki no woodi yi'uɓe wonde on tigi no suɓina hakkunde waɗugol e accugol immagol e ronkugol immagol ko ɗiɗo konngol tati woni toon wali kullin hujjatuhu wa daliluhu no woodani gooto e kala ɓeeɗo jonɗi konngol ɗo tati hujja muɗum e dalil muɗum e jantike wal mukallafu isaa hadihi l ara'i hellifaɗo on fawaɗo on neɗɗo on sengo ɗiɗo konnguɗi telen ɗiɗo konnguɗi lahu an yatakhayyara minha ma yatma'innu lahu qalbuhu no woodanimo nde o suɓoto hakkunde ɗiɗo ko ɓernde makko nden ɓuri walade mum wo wallahu alam ko waɗi dalilji ɗin ari e wa'ugol ko feeñe majji ko luutodirgol ɓaawa noon ari luutodirgol si en felliti no wonde hara immagol ngol montama fes on haray ala ko gollitiren ko monta kon accen ko monti kon haray koko monti kon gollitirten kono ko honno haɗi felliten ko ɓay sahabaɓe goo waɗi ɗum ɓaawole ɓe andina sallah sallam o immino refti kadi o jooɗi kamɓe ɗon ko ɓe faami wonna sallah sallama o suɓi no gasa jooɗagol mo ko sakkiti kon no gasa imma ko ronkere ma ko goɗɗo nde on no golle makko ɗen no jogi ihtimal kono ɗa kongo o wi so on yii fure imme haa fure on feƴƴa on siko feƴƴowo ma o walline siko ɗon o adda ɗo ko konngol ɗano yiyama o immino tun yiyama kadi ka sakkitoɗo o jooɗi jooɗagol ngol no wawi imma hara ko hollugol ɓe wonde an no daguide na farilla imma gongol li bayani jawas no wawi hara ronkuma hara ko goɗɗum waɗi ɗo ella hum waɗi ko ɗum waɗi ɓeeɗa sahabaɓe kamɓe ɓe yii wonde yo heddo ka wonno ɗon ɓay o yamiri yo heddo ka wonno ɗon no wayi wakko o haaɗi en ta en fewtu qibla o mata en huccu qibla nden huntude haaju o yiyama noon himo hucci qibla o en heddoto ka konngol makko ɗin ɗon no yaari noon ɓeeɗa si tawi o hadis aliɗa o tabiti nelaɗo o wi o haɗiɓe joni jooɗagol ɗo joni woni konngol si tawi konngol o arino o yamiri konngol go ari o haɗi sen andi ko haɗugol ngol sakkiti haɗa konngol ɗon yaratemo wo alayhi joni ko wiɗo koko ɗum ɗiɗo konnguri konngol be no jogui hujja kono aqrabul aqwali ko tahyir suɓingol sonti no faala yo dara so faala yo jooɗo ɗo ɓuri ɓattade joyi on e añaaɗi ɗin ittiba'u nisa'i laha sonnaɓe jokkugol fure yaha ka berɗe na noon ɓe juulugol ngol de en jangi andi wonde juulugol ngol ɓe yamira juulugol en jangi ɗum ɓaawa
ɗo ko wona wonere ɗo ko ɓe jokkol kamɓe kadi fure on ka berɗe wono aña sonnaɓe jokkugol fure ka berɗe li hadith ummi atiya sabu hadith mo ummu atiya filli qalat o maki kanko ummu atiya o wi nuhina men haɗama an nattabi al janais de men jokkata fureji walam yuzam alayna kono men ngaɗinanaka yani azama alayhi ko wigol be yani men farlaka e hoore amen e lam yujab alayna men jokku kono wiyama e kori onon kadi acce andi joni wigol kori onon kadi tan waɗ ɗum e wigol he tan waɗ ɗum nani ko haɗugol kono serti ka rawahu ahmad walbukhari wa muslim wa ibnu majah wa an abdillah ibnu amrin qala abdullah ibnu amr o wi baynama nahnu namshi sallallahu alayhi wa sallam tawi yo mene meɗe yaada e nelaɗo mene yaada e makko ni tun is basura bimra'atin tun o hayni sonnajo la nadunnu annahu arafaha min sikkano o anditi o sonnajo emo andi o falamma tawajjahana ila tariqi saga men fewtuno ka laawol wagafa nelaɗo dari hattanajo hewti kawoni ɗo fa ida fatimatu bintu rasulillah sallah sallam radiallahu anha tawi ko fatima gueɗal makko on fagal naɗo maki ma akhrajaki min baytiki ko nu yaltima ka suudu ma ne fatima qalat o wi ataytu ahla hadha albayti mi ar ka yimɓe ndu suudu ɗo farahamtu ilayhim mayyitahum mi yurminani ɓe mi torani mayɗo maɓɓe o yo allah yurmimo rahamtu ay qutlahu rahmatullahi alayh allah yarhamuka wa azzaytuhum mi muññini ɓe mi torani mayɗo maɓɓe on yurmede allah mi muññintinni ɓe yo ɓe muñño ko ɗum addunomi ɗo ka suudu ɗo fagara nelaɗo maki laallaki balagti ma'ahum alkuda no gasa a hewɗone maɓɓe nde nokkure kuda ɗum ka berɗen woni ɗon galat o wi kanko fatima ma'ada llah yo allah danda mi moliki allah an akuna kadi balagtuha ma'ahum mi moliki allah nde monta mi hewtoyi nden nokkure ɗo wondude maɓɓe mi yaade maɓɓe ha ton wagadi sami'tuka tadhkuru fi dhalika ma tadhkuru e hoore mi nanino iɗa maaka e fii ɗum ɗon ko makuɗa kon ko jantiɗa ko mi nani ya janto fimuno ya wola fii ɗum ɗon ko wowluɗa kon mi jarba ɗum ɗo mi yahami e nde ha ka berɗe toon mi yaada e maɓɓe ha toon min ko ka suudu ɗo mi ari ɗo mi ari min yo allah yurme mayɗo maɓɓe on awa koɓe muñño min ko ɗum dey qala nelaɗo wo maaki ɗum ɗo fof kono haadi so naselle ko so ine wo nelaɗo maaki law balagtiha si a hewtoyno nde nokkure kuda ma ra'ayti ljannata a yiyatano aljanna goy hatta yaraha ha ya aljanna on jaddu abiki soro bemma a yiyatano tawi soro ben makko yiyata aljanna hay ben makko hay soro makko kanko nafi soro ben makko rawahu ahmadu walhakimu wannasaiyu walbayhaqi wa qad ta'ana alulamau fi hada alhadith karama ko ɓe yuwi o hadis ɗo wa galu ɓe innahu gayru sahih wonde o hadis na selluɗo li anna fi sanadihi sabuna no e tugorde makko on rabi'atu bnu sayfin oɗo gorko no nder ton wa huwa daifu lhadithi o ko lowɗo hadisaji indahu manakir mo jogi hadisaji munkar hadisaji añiniɗi hadisaji ɗi jaɓaka few munkar cheikh albani maki daifun hadis on ko lowɗo lanidano ɗo en tuuginata ko ɗo wonde haray sonnajo jokkata fure kono o hadis ɓaawo hadis umu atiya on ɗon no selligoy ɓay ko imam boukhari imam muslim fillimo watti imam ahmad ibnu maja wa rawa ibnu majata walhakimu ɓeeɗo filli ɓe itti an muhammad ibni hanafiya an ali muhammad ibnu hanafiya o ko geɗal hombo nam ɓiɗɗo ali kono wiyatu ibnul hanafiya yani huwa muhammad ibne ali an aliyin o itte ɓen makko ali radiallahu anhu est ce que ni nana chiyaɓe no wola fi o qala
alimaki kharaja annabiyu nelaɗo allah on wo yalti sallllahu alih wa sallam fa ida niswatun julusun tawi yo hino sonnaɓe ka jooɗi fa gala o maki ma yujlisu kunna ko honno joɗɗini on ɗo tawa noon ɗo kadi hadis o naseli ɗo wi'ama wo o wiɓe ko honno joɗɗini on ɗo ɓulna ɓe inni nantadiru janasata menen haabi ɗo fure men ɗowtamo gala o maki hal tugassilna on loota e fure on ɓulnal la ɓeyni o woye gala o maki hal tahmilna on rondoto fure on ɓulna la ɓeyni o woye gala o maki hal tudlina fi man yudli on cippino e fure on wondude e cippinoɓe fure on ka gabru ɓulna la ɓeyni o woye ɗum ɗo fof min watta gala o maki farji'na yilte hoote mazuratin ko marɓe bakkatu gayre majuratin wona on heɓɓe baraji mazurat min al wisri ko marɓe bakkatu wona on marɓe baraji kono wa fi isnadihi no e tugorde o hadis ɗo kadi filliɓe goo dinar ibnu omar oɗo gorko andi ko yette soƴo qala abou hatim wi laysa bil mashhuri o hadis ma oɗo neɗɗo wona o andar na o lolluɗo qala al asdi o wi matruk o ko tertaɗo ani ko ɗeɗo no kure ɗe ɓe fiɗirta goɗɗo tawande kadi hadis ma ko ƴettatake wigol na o lolluɗo ɗon ko seeɗa o andaka kono sinnama ko tertaɗo ma ko daif ma layyinul hadis ɗum fof ko konnguɗi ɗiɓe e mustalahatuji maɓɓe wa qala al khalili fi l irshad oɗo o wi yo kadabum ko hewɗo fenugol ko oɗo noon fiɗoy ka jope cheikh albani maki daifum hadis on ko lowɗo wa hada madhab ibn masudin wa ibn umara wa abi umamata wa aishata wa masruqin walhasan walnakhai walauza'i wa ishaqa walhanafiya walshafiiya walhanabila ɓeɗo fof ɓe yaari wonde sonnaje wonayo jokku fure ka berɗe no aña wa inda malikin ka maliki noon annahu la yukrahu khuruju ajuzin li janazatin mutlaqan malik aña kañum yo yummirawo yaltu fi ɗowtugol fure wo fure wala khuruju shabatin fi janazati man azumat musibatuhu alayha o aña kadi jiwo yaltugol ɗowta fure mo tawata musiba on fure ɗon no tiiɗi e sonnajo wano ben makko ma moodi makko ma ɓiɗɗo makko ma koto makko ma miñam makko ma kawo makko ma bappa makko bi charte kono noon ko charte an takuna mustatiratan yo taw hara imo surri imo suuɗi imo wirni wala yatarattabu ala khurujiha fitnatun tawa jokkodirta e yaltugol mo ngol ɗon fitna tawa fitna watta fi o yalti o leppitatako wa yara ibnu hasm kayen no yii anna mastanalla bihi ljumhuru gayru sahih wo ko jumhur en dallinori ko ɗum sella ɗiɗo hadisaji wonde o ɗum sella añegol sonnajo yaltugol ɗowta fure wa annahu yasihu linnisa ittiba'u ljanazati wono sellani sonnaɓe jokkutugol fure kañum kadi ɗowtamo ka berɗe fa yaqul himo inna wala nakrahu ittiba'a nisai ljanazata min aña sonnaɓe jokkugol fure wala namna'uhunna min dhalika min haɗataɓe ɗum ja'at fi nnahyi an dhalika atharun laysa shay'un minha yasihhu wo ari batteji e ɗum kono hay hunde ɗin batteji ɗon sella li annaha imma mursalatun sabuna ɗin ɗon batteji imma hara ko ɗi mursal e inni hadithul mursal huwa ma rafa'ahu attabi'i ila nabi sallallahu alaihi wasallam biduni dhikri as-sahabi ko tabi'ijo ko wi'ata nelaɗo maki hara wowlali sahabajo mo o naniri on ɓayle kanko tabi'ijo on kanko e nelaɗo ɓe yewtali o yaal nelaɗo yewtali mo few woni hadisa ko imma hara ko o none ɗo ko ɗi mursal wa imma an majhuli ma hara majjuɗo mo andaka no nder ton
wa imma amman la yuhtajju bihi ma hara ɗin hadisaji ko ɗi rewri ko e mo hujjinottake mo riwaya mum ƴettatake waɗe dalil ثم ذكر حديث أم عطية المتقدم أنتماتي أجانتي نون أو حديث أم عطية أتيدم أجانتين دو غاوي دين كفتادو إمودو وقال فيه ووي أو حديث لو صح مسندا أو سلي كتوغي نقول سند ما كنت سلي لم يكن فيه حجة ودون حجة على دون حجة على دون بل كان يكون كراهة فقط أتو كان هارا كون تدون كو أني يقول كون نهار مينقول باي أوي نهينا أن نتبع الجنائز ولم يؤزم علينا من هذا ما كون نم من هار من ناكا من تون ناكا فيو أو حتى أوي يقول سلو يقول تو غور نون كان حالا لا تو متفق على صحته نادو حالا كمان kono yalli mo tindina wonde no harmi ko tindinta wonde kono anya ɓay kanko tigi fillo ngo inni wo men tiɗinanaka haɗe gongol bal o wi accu kam wuri kadi sahha khilafuhu wo ko lundi ɗum kon selli yani daga ko sonnaɓe jokkutugol kama rawayna wana men fillori min tariqi shubata lawol oɗo an waki an hisham ibn urwa an wahab ibn kaysan an muhammad ibn amri ابن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة نلا ورنهم وندي غويكي فري فرأى عمر امرأة عمر ويي سناجو فصاح بها ثم كلمة هون دارنيوندو هون جوكودا هون تياتا ها عمر نياري دي كونو وندي كو دون غاينتا غوي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رماكي دعها يا عمر ترتمو فإن العين دامعة تبتي وند جيتا دين نو يالتنا غون نو ولود والنفس مصابة والنفس مصابة وونكي كين فداما كي هبي مصيبة والأحد قريب يعني جيلا وادي كادي نو باتي أحد قريب يعني جيلا مصيبة وادي neɓital taw majjitali yejjitaka musiba ko tiiɗi o si neeɓi mamuru lil ayam yanshaghilu l'insanu anha ani neɗɗo on si tawi neeɓi bi musiba on waɗi si hiɗɗi on tigi yeggita ko si neeɓi o andi tan tuma taƴa fofango lagol konno ko ɓiɗɗa noon hande no artimi ka haqqille hande la miijo tun fi kaari o wi neɓali ko waɗi wonki kin heeɓi musiba giteɗen yareni giteɗen no ƴaarude gonɗi tertomo kono oɗo ka cheikh albani maki daif ko lowɗo qala o wi kanko ibnu hasm wagadi sahha an ibne abbas annahu lam yakrah dhalik selli e ibnu abbas wonde kanko a ñaali sonna ɓen ɗowtugol fure ka berɗe tarkul janazati min ajli l munkari accugol ɗowtugol fure wattingol ngol sabu ko añini no waɗede sa ari surrugol a ari a tawi piiji añiniɗi haɗaɗi no waɗede yalni no sella ka accaɓe ɗo nanngalal ma yaha kala sahibul mughni oɗo ibnu gudama o maaki fa in kana ma al janazati munkarun si tawi no wondi e goykiking e fure on ko añini yarahu neɗɗo on no yi'a ɗum aw yasma'u ma himo nana fa in qadira ala inkarihi si tawi o wawi yeddugol ɗum wa isalatihi e ittugol ɗum azala o itta ɗum wawi ko heɗum ɗo moƴƴa acce ɗum nani ɗum ko bidani ɗum no harmi tawi ɓe jaɓay yo wowlu somo wawi ittirgol ɗum kadi junngo he ɗum ɗo noon mi jaɓatano no few yo wat ɗum wa in lam yaqdir ala isalatihi si tawi no o wawata ittugol ɗum fa fihi wajhani haray ɗon geese ɗiɗi no ɗon ka madhab imam ahmad ahaduhuma goɗɗo e ɗen geese yunkiruhu wa yatba'uha yo yeddu ko o yii ko añini ɗo ko inna heɗum ɗo ko munkarde ɗum moƴƴa kono yo jokkutu fure on fa yasqutu farduhu bil inkari
haray farilla makko on fukkori ɓay o yeddi o wi ɗum ɗo moƴƴa tawi ni ay docteur harina tongo yani kono wonade haari ɓe ɗon min ha ɓe wona hunde farilla on hara e waali kono heere ɓe ɗon kono ananno ko ɓe woli kon ka eyo ɓe wino ɗum ɗo moƴƴa ɓe wolannoɓe de o wi wala yatruku haqqan li batilin o wi neɗɗo on wota accitu goonga on ko waɗɗi kon sabu mere yo wi mere on ko mere ɗum ɗo kono wadde ko moƴƴaɗi hatmuji e korokara ɗum ɗo moƴƴade kono wota o wi o juulata fure on kañum o ɗowta fure on wa thani yeeso ɗimmo ngon yarji o yil o artay li annahu yuaddi ila istima'i mahdurin sabu ɗum waɗay ha o heɗo ko haɗa heɗegol wa ru'yatihi o yi'a kadi ko haɗa yi'egol ma qudratihi ala tarki dhalik wondude e taganegol mo hattanegol mo accugol ɗum joni so tawi hino munkar o hino ko añini ko no waɗede e o wawata waylugol ɗum kono mo wawi accugol ɗon o yaha so woni ɗon o yiyay ko añini no waɗe ala ko o wawi ma o nanay ala ko o wawi e hoorele mo wawi tertagol ɗon o yaha hara o yiyata o nanata tawi o munkar fandaɗo ɗo wona piiji ɗi tawata no ari yeddodirede hakkude karama ko ɓen woɓɓe no dagi woɓɓe wiya dagaki e misal joni janggal ngol mayɗo on yasin ma janngugol kamino fof waɗa hatu ino yeddodira si tawi wurɗo jangi alquran neldi mayɗo si hewta ma si hewtata no woodi wiɓe hewtay no woodi wiɓe hewtata kono imam ahmad o wi kanko hewtay imam malik wi hewtata ibnul qayyim no sembini konngol imam ahmad ngol wonde hewtay isagol emo waɗi sadaka si wurɗo waɗi sadaka ma so du'ike waɗani mayɗo on hewtay cheikh albani no felimo ɗon o inni ɗum ɗo na ɗum no min andinno ceerno amen ibnul qayyim piiji tawatenaɗo waɗa no few on tabina menen ɗin yanñugol qiyasa on kadi ha ɗum ɗon ko ella wala kono sifa ɗum ɗo ɓayno yeddodira oɗo munkar na haɗayɗo an a tawegol tawa ɗu no kono ɗum haɗe tawegol abboɗa ɗon ha si ɓe gayni karakaraji maɓɓe ɗin on tumati e juulon fure on wattinoyo kono so tawi masalan joni hara ko adamon piigol jimbe ani ko noon fida o ni est ce que ɗum no waɗe piigol jimbe on masala wona ndema ko piigol jimbe fi waggol fooli fen kono no woodi e turugu suufiya laawi goo ɓe waɗay yani noone e jantagol maɓɓe inde allah ɓe tapporay waɗay fooli fen e muɗum wa rabbil kaaba taway ɓe hoɗay ɓe wuttay ɓe wuuɗay ɓe inna la ilaha illallah la ilaha illallah kella ɓe ama ɓe nattigi ɓe yaha tappa juuɗe ɓe ɗo ɓe artani wallahi na on ndema ko goɗɗo fillanimi ko komi wuurde mum mi andi kadi mo yahi kadi o yiyay ɓayna ondema ɓe acci si tawi ko sifa ɗum ɗo wona e waɗede ɗum ɗo ko munkar ɗum ɗo neɗɗo simo wawi haɗude acce yo haɗu si tawi ko ɗum ɗo o wawata yo nangol makko yaha misal goɗɗo goo ɗi tawata hay si tawi ko añini kono na ko harta on tigi tawe defugol siɓɓe mayɗo on ɓe defugol kamɓe tigi ɓe habbo en jangino ga ani hadis jarir wonde kunna nauddu sun'a at-ta'am aw sina'atu at-ta'am wal ijtima' lahu min an-niyaha si tawi ɓe defi ɓe defani yimɓe ɓe ɗum ɗo wona ko hanno koko ɓe fowtina allah no ma kanno kawtal ngal wonde ɓe defan ɓeygure jafara nden ko waɗi ari e maɓɓe habar o ɗum noon ɓe hilni kono si tawi ɓe wakkilike ɓe ronditike joni ɓe gaddina nder baraji no woodi ma baraji ala e andi ko mukhalafa no lundi kono gollundagol ɗon ɗum ɗon newnanama joni a wi a ɓay defete to min mi yata few yahu taweɗa juulugol ngol e wattigol ngol ñamgo gon andi sa ñamay amma munkaruji ɗi tawata no yani
no ƴetta woɓɓe no ƴetti aadaji ma noneji no annasara ɓen no ɓe wattinirta fayda fure noon fayda ko noon ɓe watta taway piiji ŋalawji ɗi tawata la yashukku fihi muslimu bi anna hada min al munkar tawa julɗo hay gooto annduɗo ko fewndi ko fanɗi o yeddondirta wonde ɗum ɗo ko munkar si tawi ko ɗum ɗon woni toon haɗa ɗum yonti nanngu lawol makko yaha wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin. ɓe landiɗo joni wona ressortissant ɓe joni moddu no yalti nokkeji ɓuuri ressortissant ɓe ɓe moɓodiray ɓe waɗa sadakaji ɓe waɗa cotisation ji ɓe kafidira ɓe jonna fuuta e nayi soode nafakkaji soode nayi ɗi hirse defe ñaame ɓeɗa hitande be hitande waɗe du'aji ne ko fi ɓantal nokkure nden honɗum l'islamu wi e ɗum ber komi andi ko ko hani e ko hana jillidira sengo gono toon koko yamira kono composition mum on bide a yaltori nder toon andi piiji no wahata kunɗa sikum woni feere ella ala e makkum kunɗa kadi si woni feere ella ala e makkum kono si koye jillodiri tawa ella yalti sa waɗi essence ɗa essence no wawi gollugol golle mum nebban ɗanɗa ɗan wawi waɗede ka ñiiri e ɗuma kam ɗan wawi gollugol kono sa piitidiri ɗum jeta hay hunde ka sadaka ko hunde yamirade ko haanu ɗum kadi e yimɓe watta en fondo moƴƴi sadaka julɗo wuta wonu watta sadaka julɗo wonu dokko o jiko ina sa sallam naɗo jangi hadis selluɗo ɗo ko sahih boukhari na sa sallam kana ajwada nnas yimɓe ɓen fop kono laaɗo ɓurta okkude hay hayde wootere neɗaɗo goɗɗo araali inni miɗo faala goɗɗum o inna tawi no woodi o innama joni ƴew ha janngo sadaka on no moƴƴi yilta e albala uji buyi kono no jogii charte ji muɗum no jogii no haani waɗirde e janngol alqur'an ɗum kadi no moƴƴi sikki ala ɗaɗo maaki iqra'u kitabe allahi fa inna man qara harfan min kitabillahi falahu hasanatu wal hasanatu bi ashri amthaliha la aqul alif lam mim harf lakin alifun harf wa lamun harf wa mim harf kono composition no waɗira ni moɓodirgol waɗa hatmuji inna wa joni waɗen hatmu laabi joyi ye menen ɓen ɗon ɓeeɗa kanko 15 wanno enen kadi waɗen ɗum ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ber komi andi kon nelaɗo waɗano sahabaɓe waɗano so tawi joni ressortissant ɓe na doolidirgol ɓe inni joni mo be ko Allah taginan ɗum wo ma ɓe daari jogi ɓe moyen ɓen o ɓe na joni e min do mi heɓa e hunde kaari ɓay min kadi mi heɓa e hunde kaari mi heɓa e do min coggu nagge min kadi mi heɓanen sako hoy ɗiɗo e maaro min kadi mi waɗnani ɗum ɗo e ɗum ɗo tawana fosnodirgol few sadaka doolaɗo ɗum ɗon yamirakal islam ɓe yimmike ɓe yahi ka meɗen yimɓe tampuɓe no ɗuuɗi toon moƴƴi ɓe tawata wonde tewu fayda ko ɗum ɓe huɗorta hitande nden fof si wona hara ko haaju yani ma nagge maayi ni e huyre tew hewta hunduko maɓɓe ni joni mahen ɓeɗo ñamminen ɓe ɓe yaha ɓe defa ɓe ñammina yimɓe ma ɓe hirsa ɓe sendita tewon ɓe jonna yimɓe ɓen no selon famille ji ɗin ɗum ɗum tu haysi ko ɗum tuɓɓe hatti taɓe wi du'e taɓe wi hay fus kono ɓe andi kamɓe fandare maɓɓe nden ko ɓe waɗiri ɗum ɗo ko jeejugol Allah yo Allah ɓantu fi nokkure maɓɓe nden Allah okkorɓe yimɓe jogiiɓe jawdi jogiiɓe gandal huloɓe Allah yo Allah ittu albalawje tanaji ɗum toon fof yo Allah waɗuɓe ardiɓe ka diina o ka dawla o
yo Allah hebbi barki e nokkurne ko ɗum ɓe miiji ko ɗum duñi ɓe haa ɓe waɗi ko ɓe waɗi ɗo Allah kan no anndi ɗum ɗo gayni ma hay so ɓeyni joni haray ɗo ko men mbeɗen tori du'a toranen Allah fi nde nokkure men ɗo yo Allah ɓantan e nde nokkure men ɗo yo Allah ittu ngal baba goto yagal gi konnagu wi ngo gerindiro kaari ɓuri ɓiɗɗo ango ɗum ɗo Allah ittan en ɗum Allah ɓeydan en newede yaaje nde ɓurte teddugal ɓe anndi ɗum ɗo ella ala taɓe wi janngol hatimuji hayfus wona yasin wona waaqi a wona on wi ko awa no tawruɗen noon awa ɓeeɗa e ɗumanno awa dow minen ceerno karen komin yano to kamɓe ko ni ɓe winomen minen ɗo nokko kaari sayhuɓe no kaari ɓe wino ko hunde kaari watte naada bide aji sarsate mouradu ndun cérémonie on bide aji ha heewa ɗum noon ara ko wattangol fonde mouradu moƴƴuru anden ɗo ɗi du'aji wona ɗuɗɗingol comportement jiɗi wona ɗuɗɗugol financement jiɗi ko laɓɓingol ɓerɗe ɗen waɗira no yaminira noon ko ɗum noon tum watta ha Allah jaɓa du'a o Allah jaɓa du'aji men ɗi meter tawi woɓɓe lande ne heeɓi jindude kono ɓayno anini ha joni i waali kono wasino landede sowno si tawi juƴƴani berɗe no yeeso juulirde nden kanko noon no wino hara métre capantati ala hakkude mum taw so métre capantati no hakkude muɗum hara no woɗɗi ɗum ella ala yoni sen daari ka madina ka juulirde nde sa sallam ko ɓeyda ko joni telen ka sengo nano yeehi ha feƴƴitoy fede berɗe baqiye ɗen joni ɓen juuliroɓe gon sengo ɗon haray ɓe fewti berɗe baqiye kono distance ne waɗi hakkude muɗum yahay ko fandi o ko fandi wano 15 telen wano 15 métre ma telen wana ɗum ha 15 ha yeeso ha 20 métre si tawi distance no woodi hakkude muɗum no woɗɗodiri aray ɓay feere ala enen ko fayda ko noon tawruɗen ɗo e faamu kadi o faamu ɗo oɗo sakitade ko feere ala ɓe jaɓen ko tawɗen ko woodi ko seeɗa seeɗa piiji ɗin sansorta ɗum haray aray no dagi juulugol ɗum ko woni so tawi juuli berɗe gabru on no kadi nder juulirde ma noon notodiri e maade juulirde nden tawa gabru on kadi ko keso mana yani batte gabru on alam mandeji gabru on no feeñi ɗo karamakoɓe sunna buyno wi sellata juulugol ɗon fewta juula ɓay rasal samaki la tusallu ala al-quburi wala ilayha taw juulu ka hoore gabru taw fewtude juulon ɓe wi annahyu yaqtari fasad al-manhi an woɓɓeyni o no aña toon kono hata juulde nde nde sella si woni feere ala taban si woni ɓay feere ala a juuli ɗon ala ka juuli a nokko sina ɗon feere ala muttar ɗum ɗon hatta julde ma harno selli ɓay na a weltor torki Allah yo Allah faamin en yo Allah ittan en ɗum ɗon waɗen hara juuliɗe ɗen wona feere berɗe ɗen kadi wona feere wo goɗɗo inni janngol alqur'ana ka berɗe wonde no aña ma no haɗa wo goɗɗo inni mo ene ko hollin deftere ka nelaɗo sallah sallam haɗi janngugol alqur'ana ka berɗe min mi yi'aali dey ka wi'a alqur'ana janngata ka berɗe mi yi'aali bal nelaɗo sallah sallam janngi aayeje fi waajagol ka berɗe hadith al-Barra ibn Azib laaɗo janngol ɗon aayeje bus tawi mo tooli kono ko fi waaju ko honɗum añugo karama koɓɓen ko honɗum ɓe añiri janngugol alqur'ana ka berɗe ko si tawi ko on tigi faandi janngol ɗonkol ko wigol ko neldugol ɗin baraji ko woni janngude kon fureeji wonɗi ka berɗe ɗon yimɓe wonɓe lelnaaɓe ɗon ɓen mo janngude alqur'ana fii ɓen ɗon ɗum ɗo wotta o lando karamakojo on dalil wiiɗo wattake on ko kanko wiiɗo watte on landete dalil lasili on dewe ɗen naaya waɗu sa wi a waɗay alanta honto dalil ko fi honɗum waɗanɗa na ko fi honɗum accanɗa
yarli so on tigi jangi wurɗo si jangi alqur'ana anni ke ɗi baraji ɗo ko mayɓe ɓen o jonni o okki ɗum ɗo mayɓe tawa na yum makko na ben makko na pati na soro ɗum na ɓen ɗon ko ɓuri sellude kon si tawi on tigi ko ɓen ɗon o jonni o okki hewtay ko waɗi ɓen ɗon ko kamɓe golli ha o heɓi haray golle makko ɗen no konti fayda ko golle maɓɓe wala ɗum salihu yadu lahu amma si tawi ko janano ko ɗo yeddudal ngal ari mi yeti ko imam malik no wi kanko baraji ɗin hewtoyta dalil makko wa an laysa l insanu illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura summa yujzahu l-jazaa al-awfa imamu shafii imam ahmad kamɓe ɓe indi hewtoye wala kullin ko haani kon ko nelaɗo makane wonɗi ɗum sa waɗi ɗum ɗo fure hewtay haɗi waɗa ɗum du'agol laɗo mako no fure wa akhlisu lahu du'a oɗo fure si on juuludemo moƴƴinanemo du'a yan laɓɓinanemo du'a ɗum ɗo woni ka juulugol fure woni ka du'agol nabi sa sallam o immortono o yaha baqiye o daro o du'ano fureji ɗi sen ɗum ɗon ella ala sa ari ka berɗe salamu aleykum ahla dari qawmi muminin antum salafuna wa nahnu bil athar wa inna inchallah bikum lahibun yahfirullah lim tagadibina min mutakhir nasallallahu lakum al afiya ko du'a molnaɗo noon kono wigol janggay ɗum alquran nelda si tawi ɗum no watteno hara ɗum no moƴƴi wona oɗo faala tabittinide ɗum noon est ce que na nelaɗo e sahaba ɓen e tabi'ina na ɓe ɓurno handude wadde ɗum sikkuɗen en waway en yiiɗa e fureji men ɗi ma anden ko nafata fureji men ɗi ma anden ko hani wadde kadi islam ɓuuri ɓen en wawa abadan haray alkhayru kulluhu fi l ittiba'i wa charru kulluhu fi l ibtida'i wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin